जोजलोपा छिकपिन्त थुगु वाले लस्कु सेनाचना जी सुलिन्द्र साक्य दक्षिण हापा ठुगुवाया हाइलाइट्स नेपाया लिपुलेके इंडिया लपुदेखको खे प्रधानमन्त्री ओली छुहे मसुगु लिपुलेके सीमा सुरक्षा नीति सशस्त्र प्रहरी बल उखे छोल राज्य ब्यातगु सुरक्षा कमिपि लितयंकेत नेकपा प्रवक्ता इनाप कोरोना भाइरस यात गुकुथ पनेगु धैगु खे कोचाल सहलह गृह मन्त्रालय वंगु ज्येष्ठ 1 गते निसे देयंकै सुरक्षा क्वातुकल गृह मन्त्रालय पुलापी जुजुव लानी यात सोनिक दुतनिगु पास बिल गृह मन्त्री राम बहादुर थापा यात सोनिक क्वातुकु मागु खे नेथना कोरोना महामारी हुनी खोपो गोरखा सील सुदिन ह निदान अस्पताल यागु सील हाक्न चाकल चाइना फाउन्डेसन व अलिबाबा जाना ललहात राहत कालीमाटी बजास कोरोना दुखी मधु धैगु खे स्वेजा अमेरिकन आइडलले नेपाल दिवस नेगुको थासे दुतिन कोरोना भाइरस गब्ले मन्धनीगु विश्व स्वास्थ्य संगठन ख्याचो कोरोना लोय अमेरिका कजेका मफुगु चीनिया दोप अमेरिका अपोसिन बेरोजगार भत्ताया फारम जाकल दक्षिण कोरिया न्यागु लखमेसिया छखेला त लजगा अफगानिस्तान या छगु अस्पताल तजिग हता वो दक्षिण लिछागु टोकियो ओलम्पिक या त आईओसी या राहत थुगु आयो बुखे लस्कु सेनाचना बुखे दुसवे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इन्डिया नेपाली भूमि लिपुलेक जुसे मान सरोवर स्वाइगु शतक देखको विषय छ थय त छुहे रिपोर्टिङ मयागु ख धयादिगु दु छुदिन ह चोंगु मन्त्री परिषद मुज्या प्रधानमन्त्री उलेजे लेपा जकहे शतक देखको ख थम स्युगु धयादिगु ख छम मन्त्री कथ मुज्या ओली इन्डिया बल छगु धासे थुकिया त कूटनीतिक पहल है जेंके मागली ब ब्यादिगु ख थो विरुद्ध शतके हाला 3 दिन हुया मजनीगु धयादिसे वेक्ल लाको पाको नो मोयात तक मन्त्री पिन्त ख्याचो ब्यादिगु ख लिपांगु इले इन्डिया नेपाल भूमि लिपुलेक जुसे मान सरोवर स्वाइगु शतके उलेजा लिपा नेपालले थुकिया विरोध तचुको जुया चंगु दु लिपुलेक जखया सीमा सुरक्षा नीति सशस्त्र प्रहरी बल या छपुच तैनाथ या त ये थासा उके पाके वंगुदु दार्चुलाया व्यास गाउँपालिका एके चोंगु छाङरुङी सीमा निगरानी चौकी बीओपी पुलिस थाई लागि ये थासा उके पाके छपुच वंगु ख इन्डिया छखेर जक शतक देका उलेजेया धुङ्काली उगु लागे सीमा सुरक्षा लागि वंगु बिहिबा नेपाली सेनाया MI-17 हेलिकप्टर चोना सशस्त्र प्रहरी या छपुच छोगु ख छुदिन ह इन्डिया या पिथौरागढ पाखे नेपाल कालापानी चोंगु गुन्जी जुसे चीनिया मान सरोवर वनिगु लिपु भन्ज्याङ तकया शतक देका उलेजे आगु ख थोय हुनी नेपाल दुनिया जनता या तचोगु विरोधी हुनी सरकार वाचागा उगु लागा सीमा रक्षा लागि सशस्त्र प्रहरी छोगु ख थय त राज्य ब्यातगु सुरक्षा कमिपि लितकायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ इनापिना दिगुदु थय त खतरा मतागु धासे वेकल राज्य त माबले सुरक्षा कमी थथे लितयंकित इनाप वेकय ख सीमा सुरक्षा लागि खटेयाइपि सशस्त्र प्रहरी भिआइपी या सुरक्षा नीति खटेयाइगु बुधबार श्रेष्ठ ट्वीट यासे चुनाव न्हनिसे हे सशस्त्र सुरक्षा ब्युसे वगु नेथना दिगुदु वेक श्रेष्ठ धयादी जी पुलाम गृह मन्त्री कायगु यागु गाडी हो सुविधा न्हवनी से मकया सशस्त्र बल या ल्युल्यु वनिगु गाडी व सुरक्षा कर्मी माथे मोचुना छु इ लिपाय जी बल याना लिछोया तर वंगु चुनाव न्ह राज्य या सुरक्षा संयन्त्र सुरक्षा हुने केना ते त इनाब यागु खन धयादीगु ख कोरोना भाइरस या त थिसिलाक गुखत पनिगु धैगु खे सहलह या त उच्च स्तरीय समन्वय समिति या अनौपचारिक मुज्या वंगु शुक्रबार चोन प्रधानमन्त्री ज्याको सिंहदरबारे कोरोना पने त वो लकडाउन या त बालक न्याक्यु खे सहलह नीति मुज्या चोंगु ख थोयान ह मंगलबार चोंगु मन्त्री परिषद मुज्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लकडाउन थिसिमलाको खे मछि ताका दिगु ख थोय सकता क घना वंगु शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली हाकन मन्त्री परिषद मुज्या सतादिगु ख प्रधानमन्त्री निवास बालटारे सतादिगु मुज्या सरकारे नीति लिसे ज्याजोय त लिपाङ रूप बिगु खेन सहल जुगु ख
सरकार जेठ 1 गते बिहिबार निसेहे देयंकया वेवने ज्या तसा क्वातुकुगुदु पिन जिल्ला सोनिग वेत आ जिल्ला प्रशासन उजन ज्यामयगु जुगुदु थुकिया नीति गृह मंत्रालय पाखे हे विस्क पास का मागु जुगुदु यदि पास का है मागु खसा छा मागु वो छुकिया नीति मागु धैगुन प्रष्टयामा वंगु छुदी दुनिहे कोरोना लोगित अपया वसेली गृह मंत्रालय कथ बिहिबार निसेहे थोया न्हया सवारी पास खारेज आगुदु अथे छगु जिल्ला मेगु जिल्ला वनिगु उज कयातगु फुक पास न खारेज जुगुदु थोलिसेहे छगु जिल्ला वनिगु बिस्क पास हाकन जिल्ला प्रशासन ज्याखुति कायम आगु जुगुदु तर सोनिगया सोंगु जिल्ला हके धासा थोलागु जुइमखु अथे सरकारी जाक्यम तेसन स्वापुदुगु मंत्रालय छ्यान्जे पितबिगु पास लिधासा जुइफै अले निजी संस्था हके नियामक निकाय पितबिगु पास लिधासा जगत ज्याजुइफै तस्क मजिमगागु सेवाई लागि सुन प्रावधान मधु पत्रकार तेसन थगु सक्कली म्हसिका पो केना जाकाफु गृह मंत्रालय पुलामो जुजु ज्ञानेन्द्र शाह व पुलामो लानी कोमल सहायता झापा सोनिगवेगु पास बिउगुदु वंगु बिहिबा चानेहे मंत्रालय पुलापी जुजु लानियात थुकताय पास व्यवस्था यागुख थोयान हो निको तक पास मबिगु कोचना कागुख तर थुकताय कोचना या विरोध जुइ जुगुली पास चुलाका बिउगुख थौकने पास का त जिल्ला प्रशासन ज्याकुथि गृह मंत्रालय प उज का मागुन व्यवस्था दु गृह मंत्रालय कोरोना लोगितेगु ल्या अपोसेली लकडाउन क्वातुकुगु उकी क्वातुकुगु झोले दक्ले नापा फुक पास खारेजियागु कोचना कागुख आ नुगु कोचना कथ उसाय पंग हो सी थुंका संस्कार नीति जके पास बिगु मंत्रालय नेथंगुदु उपत्यका नगरपालिका फोरमिया पदाधिकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाइत सोनिगय वेवनेज्या तसा क्वातुकेग मागु सतगुदु वंगु बिहिबा गृह मंत्रालय स गृह मंत्री नाय सुचुंगु मुज्या थोछाता बिगु ख नगरपालिका फोरमिया नाय तक जुयादिम ये महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य नेथना बियादिला मंका मुज्या मंत्रालय छान्जे सुंगली जिल्ला प्रमुख सुंगली निकाय सुरक्षा प्रमुख लिसेया पिनुना बोती दुगु ख मंत्रालय पास बिगु अले सोनिग दुने हयात वता बिगु अनली जिमी वडा नाया वो दुजता धासा ल्युल्यु वना अमिता माजुगु हुनी तधंगु पंगा बोलंगु धयादिला जिमस गृह मन्त्री या त धयागुदु लकडाउन हाचा गया सोनिग वैगु वो सोनिग या पिन्त तक अशान्त देकुपि न्यामेस्तान कानुनी दायरा हया कारवाही या तन मन्त्री या त छाता बियागु धयादिला सुनसरी थास वम छम मिसा वो रामे छाप वम छम मिजयाना निमेश के कोरोना लुए खनेदे थुंका आवली खोपे छे थास प्यावेको बन्द याकुगुदु खोपया जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिया मुज्या आकाझाका वगु घटनायाना थुकत नियम देका कोछि मागो नेथंगुदु खोप जिल्ला कोरोना लुया ग्याचुकु वो लुए पुंके मबित सक्षित छे थास प्यावे मदेको वो खोपा थास मेथा वनेत देकुगु सवारी पास न खारेज यागु नेथंगुदु मज्जी मगाको व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना चाहेके बिगु कोछुगु दुसा खोप दुतनिगु व पितनिगु मज्जी मगाको सवारी साधन वो मनुतय त बालक सोया जग छोएगु धागुदु लिसे स्थानीय वो स्वापुदुगु निकाय नसा ज्वल व मागु व्यवस्थापन या नियमन यागु तस्क गरीब व हाना मधुपिन्त राहत चुलाकेगु न कोछुगुदु थथे कोरोना लुए दुमस्यागु यात्रा धल थथे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यागु उमिगु चोनेगु था सील यागु उमी छेजाइ त थथे कोरोना परीक्षण वो मागु कथा आइसोलेसन तया वासा यागु न धागुदु थया दथुई कोरोना विपद व्यवस्थापन केन्द्र जिल्ला स्तरीय कमान्ड पोस्ट तथा सुरक्षा समिति गोर्खा जिल्ला न्यानो नीति सील यागु को जुगुदु समितिया बुधबार चुंगु मुज्या देयंक कोरोना महामारी न्यानाउको धासे थया ज्येष्ठ 1 गते निसे 5 गते तक नीति सील यागु ख मुज्या मेगु जिल्ला वैगु वेमरेजा या त पुंखे पनेको न धागुदु अथे गोर्खा जिल्ला दुने नसा जोल तया हैगु सवारी साध या त नापा चायके बिया चोंगु या त आधा सा पुंखे बन्द यागु जुगुदु तर बजार दुनिया वासा पस नसा जोल पस हो मेमेगु ई सोया चायके बिगु व्यवस्था न यागुदु
यल पुचे चोंगु निदान अस्पताले यागो सीलबंदी चाका ब्युगदु सील चाके वो है अस्पताले मज्जिमगागो सेवा हकना न्यागो निदान विज्ञप्ति पिथना नेथंगदु लिसे अस्पताल नप स्वपुदुपि गुलिन मनुत व अस्पताल दुने वासा याक वपि लोगी त वा अस्पताल जकमितेकेन कोरोना खने मदुगुन विज्ञप्ति नेथना तगदु ठोयान ह यलया पुचे चोंगु आरोग्य प्रतिष्ठान वंगु बुधबार सील यागो ख थोय वंगु मंगलबार खोपे कोरोना लोए दुम नि यादया मिसा प्रतिष्ठानीय जकमी जुगु सिके थुंकाली प्रशासन उगु भवन सील यागो ख लोए दुम मिसा सुनसरिया झुमका छुदिन ह जगु वमख वयकैत कावन्त केन्द्र या ड्राइभर वो मेमछम ग्वालिमेन वंगु ख आरोग्य केन्द्रीय जलाशय डायलिसिस लिसय वासा यागु याना चंगु ख लोगी मिसाइता आ टेको अस्पताले भर्न या थुंकु गुदु चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन CEPA या कजिलिसे अलिबाबा फिलान्थ्रोपी जाना राहत ललहागु जा जुगुदु साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन दुने ललहागु राहत मार्जिनल ज बनामेपी गुपीकी नेपाल सरकारले बनेको थी बनाचोपी ख थुगु बनेको चन्द्रगिरी व नागार्जुन नगरपालिका दुनेला राहत इनेजा अलिबाबा फिलान्थ्रोपी यागु ख गुकी नेपाली नीति कन्ट्री डाइरेक्टर जो झिकियाङ्ग मुक निदो सोसोवच्चे सोंगु राहत इनाबिगु ख थौकरे लकडाउन इलिसे कोरोना महामारी याना मस्ते त तस्क थाक चंगु इले उकथ नसा जोललिसे राहत ललहागु ख कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारे वंगु बिहिबा कोरोना लोगी दुकी मदो धैगु परीक्षण जोगुदो तरकारी बजार दुनिया यचुपिचु याइपी ज्यामी भलिया तरकारी थुआ लिसे सुरक्षा कमी वो जा कमी त परीक्षण यागु ख बजार समितिया कथा वंगु बिहिबा वो शुक्रबा PCR प्रविधि स्वसम वो RDT प्रविधि खुसामेश कोरोना परीक्षण जोगु ख अमेरिकन आइडलिया झिन्चाकुगु संस्करणे बोतिदुमा नेपाया दिवेश पोखरेल धेरै बल्लाखे नेमेस्यागु धलखे लाकुबले निपु क्लासिकल मेन हागु ख गुकी सन् 1971 या छपु 1989 या छपुन ख नि छदया दिवेश टप 10 या यात्रा सन् 1971 सपिदंगु जोन डेनभर या टेक मी होम कन्ट्री रोड्स मे हलादिगु ख वेक्ल थोमे थगु लागि जकमखसे हलिया अप्प मनुतेगु लागि थोप्याच जुगु धयादिगु ख सन् 2014 स थोमे या त वेस्ट भर्जिनिया राज्य गाने दुथाकल थोलिसे हे वेस्ट भर्जिनिया पेपु आधिकारिक राज्य में दत मे वेस्ट भर्जिनिया लिथास्या जुसाना थगु थास तापापी सक्षित थोमे नोस्ताली जगल देगु धापुदु अथे दखले बालाम हेमेशागु ल्याखे धेरै बलाखे क्लासिक में किस द गर हलादिगु ख थोहे में हला नेगुगु थासे दुतिनेत तालागु ख थुकुसी छिन्चागुगु सिजने थेनेत तालाम अमेरिकन आइडल दिवेसिया बोतिलिसे हे नेपामी तेगु नीति न खास जुगुदु कोरोना महामारी दथुइन न्यानाचुंगु ज्याजो छेथा सहे भिडियो अडिसन न यागुदु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना भाइरस या संक्रमण गुब्ले हे मनहनीको संभावना दुगु ख्याचो न बिउगुदु WHO पाखे धाकथ भाइरस गब्ले तक दै धैगु तक मयातन ख्याचो बिल जेनेभा जुगु पत्रकार सम्मेलन न खजु कथा भाइरस या ई कोजना चोनीगु सिबेन थुकिया कजे वो पनेगु खे तजिगु कुतयाना जेंकी मागु खे नवापिन्सा ब बिउगु ख थुगु वाले पल्ख दिपाका दिपालिपा लसकुसा आ हकना बुखे दुसे अमेरिका थ नागरिकिया भलासहित हेस्यागो चीन दोप बिउगुदो हलियंक न्यानाउंगु कोरोना भाइरस या संक्रमण कजेका त अमेरिका तामलाको दोपन चीनिया विदेश मन्त्रालय बिउगुदो मन्त्रालय प्रवक्ता झाओ लिजियन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्व या सरकार जनता या हिते ज्याया मफुगु धाल
अमेरिकी प्रशासन चीन याता तक कोरोना कजे काए लागि चीन भितुको बालागो जाएन मखु कथा खल्ना जोगो धाल निया निथया पत्रकार सम्मेलन या झोले वंगु बिहिबा प्रवक्ता झाओ अमेरिकी अधिकारी तेस कोरोना भाइरस या महामारी यातन राजनीतिकरण यागो दोप बिल अमेरिका कोरोना भाइरस हुने ज्या मध्य चुने मागो धासे सोंगु कोतिव खुइगु लखमसिबे अपोषण बेरोजगार भताय फारम जाकुगु दो लिपांगु इले थुले अपोषण फारम जाकुगु थो नपा खुसी जुगु न नेथंगु दो धाकथ थ्याउ मथ्या सुइगु लखमेसन छवा दुने हे फारम जाकुगु अधिकार तेस नेथंगु दो बेरोजगार भत्ताय दाबी आइपिनुगु ल्या अपोसेली सरकार छु राज्य व्यापारिक लिसे व्यावसायिक जाख हाक्न न्याकेता उज ब्युगुदो कोरोना भाइरस या लोगित अपया वसेली आ लखोमेसन अमेरिका लजगा छके लागुगु श्रम विभाग नेथंगुदो तर बेरोजगार भत्ताइ लागि फारम जाकुपी मध्ये गुली राज्य मनुतेस धासा आतकन राहत का मुफया थाकोया चंगु धागुदो थोहे दथुई कोरोना महामारी हुनी दक्षिण कोरिया न थ्यामथ्या न्यागु लखमेसिया लजगा छके लागे मागुदो थुली अपो लजगा मदेके मापी थो निदली पाया दक्षबे अपो ख कोरिया या छगु ल्याचा कथ वंगु ल्या जगहे पेंगु लखो ने खुदोमेसिया लजगा तंके मागु ख थोलिया सन 1999 लिपाया दक्षबे अपो जुगुदो थथे लजगा मदेके मापी अपो धैथे अस्थायी हो पार्ट टाइम जायपि जामी ख नि चाघौ निसे छिनखुखौ तक ज्या जुइगु अपो धैथे उत्पादन जुइगु लागन कोपाला मुख बछि बछि जक ज्या जुइगु हो थिथि कंपनी सुच तिका बेतलबी बिदा बिगु वा दछि चुलाइगु तलबी बिदा न कोकया बिदाया चोनेगु ज्या अपोगु दु थुकियाली चो नेपामी तैतन लागुदु अफगानिस्तानी राजधानी काबुले वंगु मंगलबा छगो अस्पताले लबाजना तपिस हतायागुदु उमसो यागो हतास निगु दर्जना मल्याक सिगु ख अफगानिस्तानी स्वास्थ्य उपमन्त्री वहीद अहमद नेथना बिगुदु वेकला धयादि कथा हतास छिनखुम घापा जुगु ख आ बुख कथा उपि हताया पिन्त कारवाइया धुनागुन धागुदु ओगो अस्पताले चिकित्सक व नर्स याना मुख सच्छु पीमा जाकामित जाना चंगु नेथराना बियोगुदु थुगुवालाई कासा बुखे दुसे कोरोना भाइरस हुनी दक्षि लिछागु टोकियो ओलम्पिक 2020 या नीति अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल IOC राहत बिगु जुगुदु दक्षिण छना सन 2021 जुलाई 23 निसे 8 अगस्त तक यागु कोचना जुगु ओलम्पिक नीति IOC 50 मिलियन अमेरिकी डलर धावले गुई खुगु अर्ब वो पी नेगु कोति थेबा राहत कोष पलिस्ता यागु ख बिहिबा चंगु IOC या कार्यकारी समिति मुज्या थो आर्थिक प्याकेज या त अनुमोदन यागु ख गुकी खुसौ नेगु मिलियन अमेरिकी डलर गोसा खला दे जापन चुलाकी सच्छु नेगु मिलियन अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ त हो राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी यातन लल हाइगु जुगुदु फुक्कदेया ओलम्पिक कमिटी यात बिगु कोष जुगुली नेपाल ओलम्पिक कमिटी न चुलाकेदै तर छु देया त गुली धेबा बिधेगु आ त कसै मदने थौया सकता बुख खने कुतागुदु जिपि मेगुवाले नपलागुजी जिपि सकल कुचाइ त उजं बियादिस चिकन छु धार स कनेगुसा नेपाल चले त औषि सपुदै देफै हो त बा